Ia, ia le tua le ne fiafi. Ia mua na si le vi inga malwhaktai le tua. Ilo nā lofa mna nā ngalei ona o le nei astofi wa whapenao tātou whaatasi lunga o te penga whailangi po lunga o tātou po kalama i le ne fiafi. Whaktai le tua i le ola mane malosi. Whaktai fo i le tua i le nei aso i lona puipuinga o whea ngai fo i mga luenga. Ia ere ngate fo i lea i lungo a wala. Ia maso se mea tātou te o ai le tātou o ai le nei aso. Ia lewa i ule aso i na pō. Ia vi ia le tua o lewa i uman manuia pe au mga luenga o nei aso. Lea avere vi inga marwhaktai le tua. Whaktai fo i le tua ono le nea noa mauru. Tātou mata te whatase i lungo te penga whailangi. O lunga o tātou pōkalama e tātou te mawhtai ma tātou whaasoa le upo le tua. Amen. Whaktai le tua ia ua papenao tātou wheloa i lumu nuu ai le tua nuu. Whaktai fo i le tua tātono ro moa pe o tau le ola ma le malosi. Ia ele ngata fo i lea whapero tau au auna. Whaktai le tua ia ono le malosi fo i. Ia o lo moa pe le aso ma le aso lea. A vere vi inga malwhaktai le tua. Amen. Whaktai fo i le tua lewa. Tui tātou wheloa ia i lungo tātou pōkalama. Ia whamalia tupe whai ono na o le luaso le whai tātou pōkalama. Ia ono aso ai e whaatulanga i ne whai tātou pōkalama ona e whai ono le awanoa. Te me mo le awanoa ono ngā luenga matulanga whapena. Ia ai whaktai le tua ia o lo o maua pere malosi. Lo o maua pere awanoa tātou te mahutai i astofi taitasi. Le ngata ho i lea na sto nai. Ma le sunga ia tala lei e se kia mai Amerika Samoa. Amen. Ia ai mo le reanga ngā whaktai le tua whaktai fo i la o tau no fo talo fo i mo au. Ia ai le ngata i lea whakpea le sunga ia tala lei. A wale tātou pōkalama. A wale whaafue ino o tātou pōkalama. Amen. Ia, la ngona le mawhanawhana o le tino, ia, ma le mawhawhau le ngata i leo le malosi. Whai ai tātou pōkalama ia stofi taitasi. Amen. Whaktai le tua i lona upu. Whaktai le tua i taimi o lo o maua. I whapenao na sa ili le upu le tua. Amen. O le vi inga maulunga na whaafo i le tua. Ia ono mea sili sa i whaia mo i tātou. O le ia o lo pōkalama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Ia mo oe ma u le nei a fiafi. Amen. Vi ia le tua. Ia a vela nei taimi ia o te whaatalofa atua i le pa ia ma le malo si o tātou atunu. Tupu mai e fo i si o tātou atunu. O tau pa ia mo tau whai ngā o le a leo o i se tau talanga. Ia ina ne isasi se whamtalanga po se upuia o na whaidea ma lawe o le tātou pōkalama. Ia ili ne fiafi au te taritonu ia o le swafa manu malo o le atua. Ia o le swafa lava le tātou te launga tasi ai. Amen. O le ia whatalofa atu i pōkalama le ne fiafi. Whatalofa atu i sunga i whawhenga inga ma o tau whale tua. Whioi o le tala lei o loo. Wapenao lo o ngalue le whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga. Ia iso se meo le nei tolope o lo o tātou iai. Amen. Whatalofa atu le pōkalama o le Jesus is the answer ia te o tau le nea fiafi. Ma lo le on sa ili ngā ruenga le atua. Ma lo fo ili sa ili le upo le atua le ngata i lea o la o tau te talo. Amen. Lea ia whaamalosi le ngā ruenga le atua. Tu mau pēr. Ma on sa ili ngā ruenga le atua o lea. Ia, whatalofa atua i le pōkalama o le Jesus is the answer. Podcast i le nea fiafi la o tau sunga i whawhia ngainga. Ia, mai se o tau whare tua. Se e mele o se whatalofa i le nea fiafi. Na ia o tina mata mama tutua. Au sino se o tātou atunuu. Whawhtai la o tau tapua inga. Whawhtai la o tualofa la talo.
Ia tari tonu ia o la o tau tapua inga lea o o whapena o o manui ai alu pai watu tapana. Ia so male aso I fe au mga ruenga tu te whale malo. Le ngā te ho I lea o le tausi a inga. Le ngā te lea o ngā ruenga. Whaftai la o tau tapua inga lea ia patalo whatua I por kalama I le ne fiafi. Ia te o tau au sina sino si o te atunga tunu. Ia, maso se mea o o tau papa au ai, I le nei kolope o tatou iai wha malo, wha manui atu le atua. Talo I le atua ia maua pe o tau le ola ma le malosi, ai le ngata I lea wha pia le wha malo ronga o le tino. Amen, le ia fiafi lea, ia. Vi ia le atua wha, tai le atua o tatou mafuta I le nea fiafi lungo o tatou Paul Kalama. Ia, le ngata I lea, ia. O tatou a inga wo mai masani o le tatou pokalama o le Jesus is the Answer podcast ia I le nea fiafi whatalo whatu lo tau au au na le nea fiafi no ni tangata pawa Faraimo ia mo o tau whawhetai la o tau saptapai o le tatou pokalama whawhetai fo I la o tau mafuta mai lungo o le tatou pokalama yaso uma a wale tatou pokalama I le upo le atua tai fo I le whaatanga ino Naples kalama I lunga o lo platform. Le ngata I lea whaapea lau share, ia ma lau subscribe, whaamanuia tele le atua ia te o tau. Tai fo I le whaatanga ino le po kalama I tutono o lo mota, mo lo lawa, po whea lava se mea o maua me le tātou po kalama I le nefiafi. Whaamanuia atu le atua, whaatalo whaatu po kalama ia te o tau I le nefiafi. Amen, ia vi ia le atua, vi ia le tua I le ne fiafi ia ve hone temi ia patalo fa tuai se tama fa le nganga le sunga fa finga ia wasele I sa take ma fa tua ia va ma no fo ia lo ne fiafi patalo fa tu por kalama o le Jesus is the answer le ne fiafi ia le ngata ile ia patalo fa tu fo ile pasol tato por kalama to fine ia fina ai fina ia whamanuia tele le tua ia te oe le tua fine wa tai lau no fo talo a wal tātou po kalama ia talo I le tua ina ia whapena na maua pe oe le tua fine le ola ma le manosi e le ngata I le ola na wha amaro longa ia le ngata I lea ia whatalo whatu fo I le tua fine fo I politina fo ia uni lo wa I le ne fiafi mai mo mai lungo tātou Facebook ia malo lava whamanuia le tua ia te oe le tua fine fo talo I le tua ia mo pe oe to fine le manosi ia maleola ia Paul me whaktai le tua ia o lo ai tua o lo mo pe fia amen le ia whamanuia tum whatalo whatu por kalama o le Jesus is the answer ia I le nea fiafi ia o whea lavon mea o maua me le tātou por kalama I le nea fiafi whamanuia le tua ia te oe le nea fiafi amen o ne ngalo tātou YouTube channel o le Jesus is the answer podcast whamone mole subscribe, share, kame lunga le tātou le tātou channel. Le ngata I le ia whapea le tātou Facebook channel, o Facebook channel ka ko pokalama o live atu ai te minei o le Jesus is the answer podcast Facebook channel. E le ngata hui le ia whapea o lo share hui tātou live I lunga le tātou la o personal Facebook page ona masani ai so e tolu la ia platform le wa live le tato live tu sa le afiafi nei ia o lungo le YouTube channel ia mo Facebook ia alenga tele ia my personal Facebook pin amata mai le tato por kalama ia mai nei vai as mai lo vai as ingi whawhika uni, fo ingi popoanga, sa valia ni ngai vai asa. Pe sa whaki ngā uru ak fo iriki ngā le ainga, por kama le ainga. Anu ngā fo i ore whāngau. Amen. Ia te whaktai le atua ia ona o lo o maua pe le ola mo le marosi whaftai le atua whaftai fo I le atua I le suinga o tātou o langa wa o lisile me te tau on tātou whaftai I le atua ona
o le sui inga o le olanga o le tangata. Wā ta nofo ma ta mawhauwhau i le olanga sai ai. E le se me whai ngō fie le sui mai le olanga. I le fia o le tu inga ngaunga o le olanga ma le whaamali e inga o le tino i meo le lalolangi. I mea sai e le olanga. E le whai ngō fie. Amen. Ai whawhetai i le atua. Awa o le atua na te mawhaia o na suia le olanga o le tangata. E te le mawhaia e o ai a o e te le mawhaia o na e suia lo olanga. A le au ngoa mo lo whaalango lango i le atua. Whaalango lango i le atua ma talia Iesu ma avea Iesu ma o whaala. E le mawhaia te le mawhaia o na e suia lo olanga. Me hoena e whawhetai e i le atua. A wā ana le ai le alofa le o le atua. Ia se manu o le ai whai le ko inga ngaunga ma le fia o le oranga e pei o le mea masangi ai. Le au te whai atua o ia i la uia tangata la uia o langa sa o iai. Ia e le o se o langa le lei. O mea sa whai e le o ngi mea le lei. Amen. Ngā o mea ka ua lea i a inga, ka ua lea i le o langa. Le fia mai e inka ngaka i aka ika. E ka savali i fua o ka a lai whai mai aka ika onga lea. Onga o le maka ngā ma le palapala ma le ele leo le o langa sa o lai. Ai whawhetai i le atua. Whawhetai i le atua o le ta lewa mawhaia o na suia o tātou o langa o tātou o mai e awe o tātou o na i le atua ma tātou sala mō moni. Ia o lea ia au te whawhetai e fo i nei i le atua. Ona sa o walu ia Iesu. Na o walu ia Iesu e awe ilo tangata. Amen. Na o walu ia Iesu o te toa tuli ma o sala mō ma o te talo i le atua wha mole mole. Suia lo uolanga. Tango mai e sui lo uolanga. Wa ese le loto palpala ma le loto elea. Ma le loto nau i meo le lalo langi ma tu ina naunga ma fianga o le lalo langi. Ia na tali Iesu. Na tali mai Iesu. Amen. A tali tonu. Whai o le nae te nae tomo whai e sui lo uolanga. O e tomo whai ngā le sau i le ri. Ai ale mea ngai poloka i le ola, ngai poloka i lo komo whai ke sau le ri. O anga i kakalo. Ave mua i le kua lo manga onga inga ia. Whaalongo mai le kua ma le anganga o le kua. O le ke ngau i mga o ia sui lo olanga. Amen. Kakalo. Wai le mingoro sa wa so ka kakalo. O le ie o ka le la vaola le olanga. Alofa mai ia. Pa mole fai se suinga o lo olanga. Te ifo atu ia te oe, a watu ia te oe le loto. Loto fou, a tia i le loto tuai wa o sala mo. Amen. Vi ia le tua. Ia whawhai ia so uma. Ma ia moni lau sala mo. Ia moni lau sala mo i le tua. Ngai le anga lau sau le aso e kasi. E kangi luma ma e kookuli luma o le akua. Ma a waku o kanga mea. O e waku te kele o mau mea nga e whaia. O e sala mo e o longa lau sala mo. Ai o ka e o pe o aku pe ngal vai aso foi koe fai foi. A le ngā pe ngal kasi foi ala so ki kakaro. Pa pera nga kangu mai le koe sui lo o langa pe a fai e ngā ngal kasi are kaimi ngai ki kakaro kuai. Amen. Vi ele tua. Pa pera nga sui lo o langa. Pa pera nga e manga o sui lo o langa pe a fai ngal kasi ale aso nga ki alu ki kakaro i le kua. E ave o langonga. Ave mea o ngai ke manga o i suia i fai. Ia liliu mai le leanga mai le lea. Ngar kasi ere aso. Amen. Kere vai au isi kaimi ia. Pe anga le aso sae ke alu e ave ilo ngasu i luma o le akua.
Ua lē lavae le akua kākaga mea ia oe. Amen. Ua lē lavae le akua kilingi au fa'alekō. Ma le mea o lou saugei, kia'i e koe alu, koe fai, e koe sau, koe la'u mai. Nganga mū a le lima, kapa lo li ofi. Ai a ke'a fo'i ua uma nga hio le mea lai leanga. Koe fai fo'i, koe mū fo'i le lima, koe kapa fo'i li ofi. Whawhiaranga tātou mana na o e sui o tātou o langa pe a whai ele moni o tātou roto mo tātou nganga. Ina ia sui lo tātou o. Nga enis ka ngaka e pe mga o e sau e sui. Enis ka ngaka pe mga o e sui le o langa. Ai pe e ale mea lai ma whai a maru le ma whau ngane. Le mea lai nga fia ai ma lo loko ai le loko whai ngale ni ngau. I mea sa whai. Amen. Wanga o hoi a kaika. O hoi a kaika. A ere kaimi ngā kau ma whai ai. E whai ngale kipi lau ka paa whai ngale a. Ia waru ka karo i le heri. E kipi lau si kareki whai ngale a. E la le kaimi whai ngale lau waka kakalo. Wa umange la kakalo. Waka sau ngai a kangofo. Lau kalamal mo ia. Ngale whai ngale nganga pai o le akua. O kari kongo kele fo o ka ko kupo e mea lea. Ka ko ie ka mawhaka paa. Awange ika mai se si lau tala. O le te whai atu o lau te moli mau atu le mea na o whai ma mea sa tupu i lo o langa. Ia e te moli mau atu ai. Ia ma whai loa atu ia te oi. E mo i mea iu tala noa. Ia. E le se me whai ngata i le atua. Amen. E whai ngata ia te oi ma. E whai ngofia i le atua. E whai ngofia i le atua o no sui o tātou o langa. Ma wa ese mea le lo roto ai o tātou angsala. Ma lo roto ma whako singa i o ka kōroko. E ki mwhai e le atua o kiring yes. Peira le mea le whai te oia. Na umau whai atu waka le la wau la ula. Ngaka kakaro whai le atua. Wa umange la ngaka. E la le kaimi whai ngane le ua e sau le kua e fia pe. Le la se soang kero ngā le la. Na ko umara o lo loko i le akua karikongo le a. La fufulu ma mai le ko lo fa I se kulou mo kongo ko konga I awon ko e se ngā lana I ka pa. Ai o lora le kaimi le o whai e le mea ai. Ngai ngāla. Ngai ngāla. Ia. Ngai loa I lora I o le mea mo. Loa I lora I le mongi o le mea nga o whai ma le mea o lau ke mga oe. Amen. Ia ua umanga kakaro. La ua umangi nga ai. Ua oso ngila le ngā lala hoi ngā le kama. Ko I le eia swa kua. Nga koe pau, nga koe aru, nga koe whai le ula ula. Amen. E le o se mea whai ngofie. Mea na o whai atua. A le au noa ma le atua. E tātou tele ma whaia o na tu ua mea o ngā lala I o tātou tino. Ma o tātou mana onga. Ina ia whaafia o tātou tino. Amen. A le au noa ma le atua. E le ma whai o na tātou whaia na o tātou. E le ngata I lea. Ia iai lau loto. Ia iai lau loto I se mea e te manao ina ia suia o lo o langa. Amen. Ia iai lau loto. Ia moni lau loto ma lo anganga. I se mea e te manao ina ia suia. I le pesosoani mai o le anganga o le tua ia te oe. Amen. Ia le tua. Le se mea o le laulangi nei o te rei whaia. Kasi a mea I o e lau. Lau kau mawhai fo I. Kasi a mea I o e lau kau mawhai a o ka ai laulangi mawhai si siang. Mo meo whala au wasai. Pawanga le mea I o e le. E ka apoko ko malo. E mo I e whai a mio makangama. Ma whai le ma whau o kemi la o ka mo whai po. Ia sili akua ui le laulangi. Sa ka apoko ko malo. Amen. Paulanga le mea I o ke le ula vale ka malo.
ele yo ke le lu vale ka malo i le level langa mo me fala au fa sai ele yo ke ele o ye fu sa mala mala mal ka manga a faila o ele o ke mai mo man ye fia fi le ka ma fo fa u inga le ia o lo o langa i meanga rau fo kuanga ya ke o le uso mal ko awa awa ngi e so ka manga nge ke ia o e fa pe e finga le se me e usi ka nga le fai me o le ka inga mo me o ka inga ai le nga kai le o i manga o finga le ia la wi lo ia ke le ngio nga wo lo kala sa wa le lo le ka ko pokala man ye o le mafu anga le nga ke le nga o fai ngai me o sikale ki o le ingo le pia o ke le faia o se mea nga whainga le nga o manga oi. Nga o faia o nga se mea sa i le mea nga pe kaurengi si e fia mai aka ika. Pe i rengi si pe rengi aka o e fia eva mai aka ika. Kaimila. Ai kaimila. Pe ua whainga le pe ai mai aka o i aka ika pe o ka ika skaka loko i le fia fe me i boring. Pe i boring whainga. Le au because o life is not fun. That's the only reason why I went drink and smoke. E ka ko alo ka ko wa ai rai ka ko ngai ni si o ko ma ku po me le nga lo fai le me o le ranga o ngor ka ingo o ka i vale ele nga ka ile o me ngari e manga o ia kele min ka nga ka ia o e ma au ma ia o e ma fia eva ma ia o e vai kai mi o kala i kiki amen vi ia le tu leo langa sa te tu wola e tofu uma tatou ma story fa pe ngā whainga le mea sa i eili ora. Ko fu uma ka ko. A le ao ngā i o ngei mea Le ao ngā i le ka ko le mea sa ka ko whaia. Mea sa ka ko ora i ke lau whai aku lai ke alu whai. O e le leilo ami. Awangi e alu ke whai. Awangi e alu whai. Stay there. Stay put. Alo ke whai aku o le maua ku le kaimi le mafua anga ma le mea sa o ele o ranga i mea sa le kakaua o ngā o whai. Ongo o le manga o whainga le ia keling ka ngaka e ewa mai aka ika keling ia o friend. Mafu anga le ang whai ei. Ke ia le ua ula ula ele. Ngā ola mai le o ranga ele ula ula ke ia le ua ingo. Aisea, o ngā sa eri mangaku i sa eri mea ngai a au pe o waka lonely whainga. Pe boring whainga le o ranga. Pe boring i lau ke aku lai fia me le ko kele o wo. Ma whai al fia ngai. Ale pe o ke wha pe wa ku pe au ka mai kiki. Samo ya au sama inki le fangol fale Kalo le o ni friend. O wa ku nga ka. Kele ora wali e ula au fa pe o. Ya. Walu lo whakaikai. Makaro i ngā sau o leo ranga whaabalbalea. Ia, e wa aila o e le kaiminga. O whai e le mo o ula, o makanga o inga ngā o ula. Ke wa aile kele a ka whenga mau. Kala mara mo. Kele o ka making a le fie e wa ia ka ika. Wo mai e wa ia ka ika. Waka makua ko lora waka ngaka makua. Le ua laka tu wa awharaka high school. Ua maua lola le mea ngā ua malo vale. Ua malo vale kongu ia o ngā sole. A ka whika kupe. Ke ro kasi ar kai mga roi laki ngā malaka mā. Ore i ro ka mai re i o kwa ka mai re ofisa ngā ro ki ngā. Ngā umaro le lako ngā ro ki ngā. Ea o isi la mea ngā kukupu ia. Wa ule aru ave ro ki ngā. O aru ave o enti. O waru ave anti I ringane I le ofisa I mei kukupu ia kaika. Le mesa I ele o ranga. E whawhkai le kua. Whawhkai le kua wa le waka hui le mea sa o iloa I le leanga.
ma leanga ma le. Amen. E le o se, e mo ia e fia i meo le laulang. E fia i ka ngaka o laulang, ka ngaka o lai ola i meo le laulang. E fia. E le o fia i le tua. E ingo ia i le tua. Amen. Te le o fai atu foi la o te whamasinga o tia o e le fai atu langa e. O pe ono o fai atu o leo te tala noa o ia mo ha o wai. A tonu e ao ngā mo oi. Wi ia le tua. A fai e le ao ngā mo oi. Wi ia le tua. A o rau experience i le swinga i le tua o ora. Mane mea sai ei. E wi ia e mawa e le rofa o le tua. Mawa e le rofa o le tua. Ona o le temi ele i tele i o popo ngā mwhainga tā o le oranga sa o whaia. Tele o mea sa whapena o maua sa whaaru wari. Tele o manuia sa nga tā uwhi umai le tua ona o le oranga sa o orai. Mea ia o wai e le temi nei. O whaari mai e le tua i atia. Sa o le vai mo mua. Paua mea sa whaapongi sa ina i lo tangata mo lo mawhau mo lo vai o mea o le lalang. Whaapongi sa e le ti apolo. Nga o mea maanga ngaia mo mea fia nga whaapupula e ti apolo. Amen. Vi ia le tua. A o ngā mea oma. O te whapetai i le tua. O iloa ele le leima leang. Amen. Ua whai ma pesoa soani. Ma ua whai ma moli mau o ro ola whaalea nganga. I le taimi nei. Amen. I'm not 100%. But e mea ngai mo mole o ranga. Ua mamaoa. Ua mamaoa. Ua lakalaka mai e i le tua. Amen. Ese le leo le tua. Ao o ngā whaamanguia le kua ia ki oi. Ao o ngā suia mai lo o langa ma e whaalongo i le kua ma whaanga inga i le kua lo o langa ma e usika i le kua. E ke wa ai o e ke leo whaamangianga le kua e ke le iwa ai. Mua. A ua kupu o whaahari e le kua ia ki oi. Ua whaailoa ko e le kua ia ki oi. Ua ngā o le kua wa ngā ke mwhaia o ngā suia lo o. Ang ke le ngā kako le wa ai i whaamangianga ma mea alofa le kua wa umang saungia mo i kako ai le kako soifua mai. O ngā o le kako ke fie i mea lalang. Le kako ke fie i mea lalang i ma whaia ko i ngā ngau o le lalang. Amen. Ia, patalo whatu se uso Jona Maloke, whamungia le koe, kioi brother. E le ngata hoi lea ia, o ki take le moa, lunga le Facebook, le nea fiafi, God bless, thank you, whamungia le tua. Amen. E le se me whainga tai le tua. Ia le, karikongo hoi. E isi ka ngaka e sili ako nga maka ukia la ko mea lai whai mea o lo hui la ko lang i mea sa o whai. Amen. Vi ia le tu. O ako inga ngau a whai ngā kā o le o langa ngā ke ima le loko le mea ngā ke whai. Awangi ngano ia ke oe ngā o le akua ngā ke mwhai o ngā sui. A e le mawhai o ngā e koe. A e kau mawhai e ke anu ese au le mawhai e lau maa nosi wa e le iloa se kali o popo ngā o ro ngā whakia mo. Sau i le akua. Sau i le akua. Amen. Sau e au mai lau loto mo lau mana onga i le atua. Amen. Vi ia le atua. Wanga o le akua. Amen. Sau i le atua e te maua i le malo ronga male. Ma le wha o tanga. O le atua fo ina te mawhaia o na suia ma ki lingi ese mea ngai whainga tā ia te oe o na e suia. Amen. O leo langa i or kangaka i e pūlea. Pūlea oi. Pūlea oi whainga o loo langa. Pūle fo i oi i laupi whiringa. O uma o na tu mai le atua ai ia te tau ia te oi.
e whai e lau whiwhiringa mō o ea ia. Amen. Whai fo ia ea ura uia whiwhiringa. I ia le tu. Amen. O lo whiwhiringa ua whai nei, o lo sau e awera uona i le tua, ma o ngalue, ma o nofo te talo, ma o tū mau i le tua. Ma awera uona i le tua. Ma whai alo whina ngalo. That's my choice. And that's how I want to do, to serve God. I le oranga o mangapa pea o maua pea ora. Amen. Ke manga o ia whaia o mawhaka i ka inga i kokongo o ainga. Amen. Ke mga o ia whaia o maseka male lei kokongo o ainga. Ke mga o ai mero ko lua mara o whanga o e kausolo mua ia a ur fie vivi i le kua. E kausolo mua ia ke a ur fie e whai mea i ngā ruenga le kua. E kausolo mua ia a ur o lofa i le kua. Amen. Ai ava ai mero ka ko lua mara ka whanga o. Nga o me se ma me elea, ma me elea, me whai le orang. Ia, kari kongo e ola i hui whanga o le mea e kasi. E whakai kai a koe fo i mariki ngā re a ingai. Amen. Le ngaka hui leo kongo lo a inga rau keri. O a me ke whaia. E wa ai a koe lo a inga. O mea fo i ngā e folo e lo a inga. Amen. Mi ia le tu. A whai atu, a e wa ai atu fo i ua. E ese le au, e ese le ala e le o tau ui e lo a inga. Whai oe mpaka ka inga. A vea oe ma mōri suru ko kongo lo a inga. A vea oe ma whata i ta inga le lei tu tonu lo a inga. Amen. A o rogo langa, pū le a oe lau me whai. Amen. Kere o whai aku al me. O wha ma singo ma ukusiri maku. No. A whai o ngai ke ula ula. Ngai ke ingo pia. Ngai ke fia. Whai. Go ahead, brother. Go ahead. O rau whiwhiringa ngā. A o rau au ngangi mo rau soani. Le aise mea o le larorangi nei. E le aise mea o le larorangi nei. E le umi. E alu muta. E alu fo ila uwhia i me larorangi nei ke fiu e whai. E ke le satisfy a. O longa lawe na. A le tangata ia ua. Mana oe. E ave le ola mo le tua. E na te maua le manuia. E le ola lunge. A o le ola e whaababa. O le manuia na. Amen. O le mānai o le ola e whaababa. O le ua tātou whaitau. Tātou wā ai e tono tuspa. Ia ma tātou whaitau. Pe me e whaula i auru. Amen. E whaula i auru. A ka ulole auru. Se me ke kango e wha pili pili. O le auru e whaisinga kango ka. E pe mea. Pe mea ka ko ki sāwa wali lungo auru. Pe mea le ola e whaava wau e. E whaava wau ro ora. E le koi eise ki ngā. E le koi eise kangi. Ngolo fia ma lau oli ma e vivi i le tua. Amen. A o mea i o le oranga ngei. E uma kwa le oranga ngei ma le laulangi ngei. E alwa le laulangi ma. E mu. Amen. Pela le mesili ya jo. Puli oe o lau whiwhiringa na. Lau whiwhiringa na. Amen. Al tatou wha asoa le nea fiafi. Maua mai le mātai o sumatasi. Pa upo e lua walu ma le se o tosfuru. Tolu an whai upo o le tatou tala no ai. Mātai o sumatasi whai upo e lua walu. Se o tosfuru. Whai tauina. Whai mai. Ia o tau o mai ia te au. O tau uma o e ti ngā inga. Ma mawhatia i awenga.
O au fo'i e malolo ai o tau. Lua iwa, ia o tau a moina la amo ma ia o tau wha o a o ia tia. A wā o au le anga manu ma le loto mawalalo. O na maua lea e o tau. O le malolonga mo o tau anganga. Tau se fulu. A wā e ave ngofi la amo. O la ua venga fo'i e māma ia. Amen. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carrying heavy burden, and I will give you rest." 29. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. 30. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Amen. Permela ia le tātou au tū le nei na fiafi whape. Jesus gave us freedom and rest for our soul. Amen. Iesu tātou te mauai le saolotoga ma le malologa mo tātou anganga. Amen. We find freedom and rest for our soul to Jesus Christ. Amen. Ile amatanga ole fai upu lea po le mau lea. Le fai mai e Iesu, fai mai ia o tou o mai ia tea. Amen. O le upu mua po le sentence mua po le fai upu mua ngai fai mai e Iesu le amatanga o le mau lea, fai mai. Ia o tou o mai ia tea. Amen. Then Jesus said, "Come to me." Lono winga, e tatau la o na tātou o, ia Iesu. Amen. Ona, o loo tala noa mai Iesu, ia te oe, maau, ma tātou. O loo tala noa mai Iesu, ia te oe, o lo to o lua, o lau whanau, o lo uso, o lo to fine, o matangata uma. Longa winga, pe e te Samoa, pe e te Pālangi, mea uli, sapangi, po le a lava le tuainga atu nuu ese, manga nganga ese, fai mai Iesu, ia o tou. Ia o tou, o mai ia tia. Longa winga, o loo fai mai ia tātou uma. Amen. Ia le tua. The first thing that Jesus said in this verse, he said, "Come to me." Meaning we have to go to him because he's talking to us. He's talking to you and me, your spouse, amen, your children, your brothers, sisters, your friend, and everyone. So whether you are Samoan, Palangi, Niue, Sapangi, or whatever your background, or different countries and different language, Jesus said, "You come to me." E leo whailonga inga sa tangata. O le talangoa mai Iesu, o oe, ma, tātou uma, tangata uma, anybody, anyone. O le ala, o le ai atu foi i le fai upu lea, o longo winga, o lea ua a winga mai e Iesu le whaatanga na maua fua, ia oe mau, mo ia. Amen. O le fai mai Iesu, o mai, ia tea. Amen. O mai ia tea. Amen. Fai mai, le aisi, longo winga, venga le ke alu fua. E ke alu fua ia Iesu.
e ke le whaiangi appointment, e ke le kōngia se appointment po se kupe e ke alo e wa Iesu. E awa ngoa e so se taimi. Wa lewa au mai, le whaatangana maua fua mo oema, e tatu te oa i a Iesu. Jesus have given you and me the free gift to see him. No charge, no appointment. He's available anytime. Jesus said to us, come to me. Mai lora Iesu. O tātou uma. E o mai i a te ia. Pai mai lora Iesu. Pai mai. O tau. O tau uma o e tinga inga mamafatia i avenga. Amen. Come to me of all of you who are weary and carrying heavy burden. Mai Iesu, o tau uma o e tinga inga mafatia i avenga. O mai i a tea. Rongo wingala. Pai mai o kākou uma. E kake o aku ianga ia. Ma avaku o kākou wangasala. Ma avaku o kākou whale kong. Amen. Ma ave o kākou manga onga. Ia ke ia. Amen. Vi ia le tua. So whatever burden you carrying it right now, come to Jesus. O le a lava se whawhitauli po se mana onga mamafa ua ia te oe. Pai mai Iesu ke viso. Sau ia te. O se vale au lia mawafua le ko inga valo au lia. Le ai se kong. Le ai se appointment e whaia. E te alu male. Te alu malo loto atoa. Amen. Ia le tua. He mai Iesu o tou. O lo o maua i mawhatianga. Mawhainga tāo ne ora. O mai ia tia. E rei whai mai Iesu e ke alu i lau neipa. Lisi ngā mea. Awange i o kākou o i tangata. E ave i o tātou whaale tonu. Awane o tātou o i tangata e ta o i o tātou whaale tonu ina ia. Maua mai e sosoangi. Le ai, ngale a kiri e ngā kupu whaafika uli mwhai nkai leo rang. Pe a whai e ke alu e ave i ka ngakau whaale kong. Amen. Ia le tō. Tele au tangata le taimi nei, o le tupu au sia mea, alu tangata. O le maomia lea mea, alu tangata. No, alu i le tua. Alu i le tua. Amen. O le whai mai Iesu, o tau uma o e ti ngā inga, mamafatia i a venga mamafa. Tau ia tia. Longo winga, o le ane mea o ngai whale kongo i loko. O a mea o ngai mamafa i lo mafaufa. Wa foi fai nga tau te tonu o lo te tupu tonu o ainga. Po le tom po fai nga tau le o langa o na e tomo fai Iesu. Alu i le tua. Go to Jesus. Jesus said, come to me. Amen. Ai awa e te alu le tangata. A tonu e maua e sosoang. Pa ai le o ato toa ai. A e alu ia Iesu. E ato toa le tali mai o Iesu ia te oe. Ma e whamanuia mai fo i Iesu ia te oe. A tali mai fo i la lea li ia te oe. E a wina mai ia lea li i tangata e pesosoani ia oe. I whale tonu. Mo sosoani iau popo ngā mwhainga. Mau manga onga.
Ngau le kaki kongo le lalolangi ni. E le mawhai e Iesu o ngā ko o mangi mea i au lima. E i ala e whaanga e le tua. E whaanga e le tua tātou. E whaanga e le tua ona tangata. E o mai e sosoani i a te oe. Amen. Vi ia le tua. So Jesus said to us, come to me, all of you who are weary and carry heavy burden. Then he said, I will give you rest. Mai, uma whai mai Iesu, ia o tau o mai i a tiau. O tau uma o e tinga ina mawhatia ia venga. Ma ia te whai mai, o a u fo'i, e malolo ai o tau. Amen. Pe ia le tua. O a mea whainga tā uma o leo ranga o lo, tu tupu i tu tonu o tatou ainga. Tonu o nuu. E maise e kālesia. Ave ia Iesu. Ua nao ia e tātou te mauai. Le saolotoga, ma le malologa. Amen. O a mai o tātou ola whaaleanga. E a mai lo ola whaaleanga nga o ele tangata kewisiano. Amen. Siaki o tātou anganga whaaleanga. Amen. A whai oro o Iesu me oro o whaafenga tai. Ona maua se tali. I mea o loo pupuanga i lo tau malawanga. Alu ia Iesu. Alu ia Iesu. I tono ngā luenga le tua. Awa nei whaale tino ina ngā luenga le tua. Ia whai male whaale anganga ngā luenga le tua. Amen. Le whai mai Iesu. O a whai ngata. Ma pupuanga. Sau ia Iesu. Amen. Ave o tātou anganga i le tua. A whai o tātou, a whai o tau whaale tonu o tātou ola whaale anganga. Ma tātou sawalinga mo le tua. Toe alu i luma o Iesu. Ave lo anganga i le tua. Whai mai, wana o Iesu e malolo ai tātou. Wana o Iesu fo e malolo ai o tātou anganga. Amen. O a meo le tino. E iai le anganga o le tua. O a fo i mea whaaleanga. E iai fo i le anganga o le tua. Amen. Pe te whaale tonu tūlanga o le tino, puma tūlanga o le anganga. Alu ia Iesu. Aua ne e alu i le tangata. Alu sa o a oe ave lo tangata ia Iesu. Amen. Aua o Iesu e tātou te maua i le manuia. O Iesu e tātou maua i le mea moni. O Iesu o maliu lunga le sa tau o umanga totongi uma. Ai tā rafu. O pōpua ngā o whainga kā. O mea uma o umanga ko kongi le maliu o Iesu i lunga o le sa tau. So awala e te alu i tangata. A e alu i le tua. Amen. Tātou o i le tua, tātou te maua i le tali le lei. Tātou te langona i fo i le mapangpananga o le anganga o le tua. I lona sosoani i o tātou mana onga. Amen. Vi ia le tua. Le Ioane sunma le ono whai upo i toruto. Whai mai. Ua o whai atu nei mea i a te o tau. Ina ia o tau maua le manuia i a te a. O le a maua o tau i puapua ngā i le larulangi. I o tau loto tele. Ua o wha ato i laloina le larulangi. Te whaalongo whai mai Iesu. Ua o whai atu nei mea i a te o tau. Ina ia o tau maua le manuia i a te a. O le a maua o tau i puapua ngā i le larulangi. I o tau loto te tele. Ua o
Whaato I laloina. Le lalolang. Amen. This thing I have told you, so that in me you might have peace. In the world you will have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Ah. O mai na I tatou te o ia Iesu. Ah. Tatou e ave o tatou whaingata ia Iesu. O ao tatou poponga, o a whaingata o leoranga, o a mana onga I leoranga nei, alu I luma o lea tua. Ai tau mo whai ina ia maua e lau whanau le sistai, ia maua e lau whanau le ola, a lofa ma le wha maoni ma Iesuia le oranga, alu I le tua. Amen. Awane e alu e ave lau whanau tangata. Au fo ina e alu e ave lau tō lua I tangata. Au fo ina e alu e ave mana onga o tau a inga I tangata. Alu sa o I le tua. Ah. Awa o popo ngā I o le lalulangi whainga kā le lalulangi. E kake sawa lia I le aso ma le aso ma le aso. Ah. O whainga tā ma popo ngā o le lalulangi. We face it every day of our life. Ah. Ai whai mai Iesu, ia tātou loto te toi, ia tātou loto te tele ai. Ah. Whai mai aisia, ua uma o na manu mālo Iesu I lunga o le sātau. Ah. Ua whaato I lalo ina e Iesu le lalo rangi. Amen. O lea lai whai mai Iesu, o te whai atu nei mea I ate o tau. Ina ia o tau maua le manuia I ate. Jesus say, come to me. Ah. Whai mai Iesu, o mai I ate. Amen. Ia o tau o mai I ate. O tau uma. O e ki ngā inga mawhakia ia venga. O au foi e malolo ai o tau. Amen. E le mawhai la o ngā kari mai le atua. E le mawhai la o na te a po i o whawhitauri. Pe a whai e te le o wha maoni I le atua. Amen. A e sau e ave o mana onga I le atua. Ah. Ma avatu I le atua o popo ngā mawhainga tā. Ma mea o ro e tau mawhai e whai. A e le wha maongi I le atua. E tuaina sauri tali le atua. Aisia. Angoa te le o wha maoni I le atua. Lesi ngā mea o tātou wha apea isi taimi ua le manatu mai Iesu ia I tātou. Ua le popole mai Iesu ia I tātou. Ua le kea mai le tua ia I tātou. Ua fiu e te talo, fiu e te talo. My sister and my brother, make sure before you complain, check yourself if you've been faithful to God. Amen. Before you point your finger to Jesus and say your complaint, make sure to check your relationship with God if you're faithful with God. Amen. Ya, patalo fatu to fine ya. O ia o le uso. Ya, se uso ya. Ko bien ne fiafi malo uso. Como nuia le tua I la usunga. Amen. Siaki mo o ka kou kangaka. Pole mea ua mongi. Ua mongi no ka kou alofa I le kua. Po ua mongi no ola au aunga I le kua. Pole mea ua mongi no ola sa o lo ora fa le nganga I le kua. Al mene kako. Le kali mai lo le tua. Complain lo. Amen. Mi ia le tua. Le si le me le e whainga le whainga tai o na tali mai le tua. O na vai mai le tua. A tau o ni mea tātou te mana na oai. A tau fo I ni mea o te tupu I o tātou tangata mo tātou ora. Whakoaka ko mai e ifo makakaru I a te I le kua. Amen. A o le kaimi o le saonga le mū. Ma ngai le malu o le sami. Ma ngai le suru wae o le la. Ma ngai le ai o se kimu.
Ma ngai le ang le mu me sa vidi ya. Ma kwa i le loa le akua. Amen. Ma kwa i le loa le tua. Ai ono le kemi ua mama le va wa sau kongu so asami. Ke vai le vave le ko kuli. Kakalo i le akua. Pa maongi le kakalo i le akua. Isea. Onga fo i le wakupu mea le wakupu fa le kong. E le mea maka ukie le wakupu le uranga. E le mea le wakupu i kongo le ai. Wa popole vale e le loko. Ke i le akua le waku al fako i senga. Amen. Ale kai me sanga le mua i mea uma. Ui. Longo winga nga o kai me e sanga le mua i mea uma. E ke fia ai. E ke le ilo ai le akua. Aia o kemi o ka whenga ma kemi o ki munga. Ma kemi o sau ai le lolo. Whakua i loa le akua. Why we have to wait? Le mafuanga na. Tātou te whātaitali te me te tupu ai mea te tonu o tātou ainga. Te me tātou te whātaitali tupu ai mea i o tātou o ranga. Te me la tātou whaarongo akua kaule ise maa ngapa whakua ko i loa le akua. Amen. Whakua e manga kua le nganga pa ia o le akua. Inga ua kupu le whaare kongu ia ke oe. Mi ia le tua. Anga le whai mai i le whai upo e rufuru iwa. Whai mai. Ia o tou ha mo lau. Mai Iesu. Ia o tou ha mo ina lau amo. Ma ia o tou whaoa ia tia. And listen. Awa o au. Le anga malu. Ma le loto maua lalu. Whai mai la ia. Ona maua lea e o tou. O le malo longa. Mo o tou anganga. Longa wing. A e le whakaikai winga Iesu. A e le whaamaongi lo wola au aunga i le akua. E ke le maua se malo longa i lo anganga. A le whai mai e. Le whai mai Iesu. O mai e amo whaakasi lo ua monga. Amen. Ma ia o kou wha o mai ia tia. Amen. A wā o au le anga malu ma le loto maua lalu. Amen. Ona maua lea e o tō. O le malo longa mo o tō wanganga. Aisea. A wā e avenga o fie la uamo. O la ua avenga foi. E mama ia. Amen. So meaning, we had to give our life to Jesus. We had to serve Jesus. We had to serve God. We have to be faithful in our relationship with our God. O ngā malo aira i o kākou wanganga. Meaning, o mea uma o pōpua ngā o ro kākou sāwalia. Wa ngā o Iesu ngā ke mawhaia o ngā baesea. Ngā o Iesu ngā ke mawhaia o ngā kali mai au pōpua ngā. Pe āwhai, e tātou te whaamaoni i le atua. Pe āwhai e tātou te sāwa vali. Whaatasi mai Iesu. Amen. Bi ia le tua. E le mawhai. E le mawhai o na tali mai le atua. Pe āwhai tātou te le whaamaoni i le atua. Amen. Bi ia le tua. Āwhai e tātou te whaia pēa le fia ma le tuina naunga o leo ranga.
Ai whaalai titi le ola whaaleanga. Ai whaakele le ola whaalekingu. Ia. Sa ore kala hoingan. E kwai mai a ai whai mai. Amen. Wa ai lau fia ngai whai pia. Ke u e fia pia, e fia pia. Wha maha a pia, wa ai e whai mai a. E kwai mai, e whai mai. Ngai ke ia wa kupu se whafo se ia ke oe. Ia. Onga too late there. Amen. Ole tatou polkalama is not about church. Amen. Our program is not about church. It's not about your church, my church, or whoever's church. No. This program is all about Jesus. All about giving our life to Jesus. All about serving Jesus. All about accepting Jesus in our heart. Amen. Because when that happened, when every time you face tribulation in our life, God will be there for you. Why? Because you have a relationship with God. You have Jesus in your life. Amen. Not your church. Amen. Not your church. That's why it doesn't matter what church you go to. We serve one God and one Jesus and one Holy Spirit. Amen. That's why this program is not about church. It's not about what you believe, what your rule or whatever. This program is all about Jesus. Amen. Amen. So I'm not saying the church is not good for you or good for it's not good. No, the church is good because we need to go to church. We need to go worship God and listen to the word of God and fellowship with the people of God. Amen. But don't let the religion to be a first priority for you. Ah, e wa ese nga hailo wola fa ko ile kua malo relationship ma Yesu ma fa se nga im lo wola fa le nga ma Yesu ke viso. Wa talo fa tu ya tinei firo. Amen. That's right. God bless. Thank you for tuning in. Amen. It's good to go to church. We go to church to worship God. We go to church to praise God. We go to church to give our thanks to the Lord. And we go to church to ask for forgiveness and fellowship with people of God. So it is not bad to go to church. We need to go to church. We need to go to hear the word of God. Amen. E ao ngalo walu le rotu. Ia le tua. Awa o le lotu. O lo o iei le anganga o le tua. O lo o tala noa ina ai le mamalu ma le alofa o le tua. Amen. Ia le tua. Ai aua ni avea ni suia o lo alofa i le tua ma lo tali tonu ia Iesu ke viso. E avea i le lotu ma mea o le apoloka ai. Amen. O atu la fono le lotu. O a paavae o le lotu. I'm sorry. Yeah. Jesus is my foundation. Amen. Via le tua. E tofu a lotu mo la tau paavae. La tau tali tonunga. La tau laws or rules or whatever. But if that's blocking you from worship your God and believing Jesus in your heart,
then you got to do something. Amen. Because Jesus is our first priority. Is Jesus. Oh. E sili atu ona pa e sili atu ia i tātou ona le leilo mafutanga ma Iesu. Ma whaasao loto lo kapua inga ma le atua. Awane a vea le taritonunga. Ma lotu ma mea e fo inga e poloka ai. Poloka ai lo wola au na ma lo wola sao loto ma lo wola tapua i ma lo wola taritonu. Ua nao Iesu. Le alo pele o le atua. I te sawa i le ola e whaapapau. Amen. So pe ke loka iki, pe ke loko pope, amen, pe ke loko mamonga, pe ke loko asofiku, assembly, po kaspo, o le a lava ko inga loko. O le mea kaulia, ia sao le tangata o loo ave lo whaamomua. Ia sao le tangata o ngai ave lo loto. Wa sao le tangata o ngai ke maka uai. Ia sao le kangaka. Ngai ke manga o ia sa vali mo ia. Ua ngao Iesu ke viso. Amen. Ua ngao Iesu ke viso. Vi ia le tua. Nau lisi le mea, wa whaawhainga tai, o lisi le mea o lo poloka i le kele o mafukanga o kangaka ma Iesu. Onga o karikongunga, ma kulafonga. Amen. E ai ka le sia. E ai ka le sia. Wa ngao le tua ka pua i hai. E le taritonu ia Iesu. Amen. O le so e ka le sia o wha mua lea. Pe kele ngā vivi i a lea, mtala noa i a lea. Le tangata o leitono tu spa ia, pe whala i kiki on kara ngoa i a Iesu. Jesus is the way. And Jesus is the answer. Amen. Wana o Iesu le ala i le ora e whaapapau. O Iesu fo i e sao tatu te maua i le saolotoga. Ma le ora tapu ai fo i mo Iesu. E le kao fie seisi. E saoloto lo tapu ai a Iesu. Ia tau ona saoloto tatu tapu inga i le tua. Amen. Vi ia le tua. Wow, lisi le meo. Telena, pisa i lunga o ka penga whailangi. O ngā whaime le roi lea, whaime. Ia uia. If you're not talking to me about Jesus, then don't waste your time to talk to me about church. Amen. If you're going to come to me and talk to me about what this is right, if it's not from Jesus, if you don't believe in Jesus, then don't come talk to me. Amen. Awangi e sau e whaasiselo mawhawhau. Amen. Whai mai le kare tia lima whai momo. Mai o lene, i o tautu mau li saolotonga. Ua whaasaoloto mai ei ke viso i ate i tātou. Ai aua nei toi tau fio o tau i le amo le polonga. See? Amen. Wa ngao Iesu e mwhai ngao Iesu e maua e kākou saolokonga. O isi a tele o i tātou o polonga i totonu o mea whae kalisia. Amen. If we're not supposed to be polonga, e kakau o ngā saolokoro kākou ola kāpuai mano kākou ola fifia i lea kua. Amen. Wale whai mai Iesu, mai i o tautu mau i le saolotonga, ua wha saoloto mai eike riso i a te o tau. Ai aua ne i te tau, tau fia o tau, i le amor polonga. Lisi le mea kere ngā whingane ngā o le polonga i a kākou, mō mea whai. E le ngaka i kongo a inga, kongo nguu, kongo e kalesia. Amen. A olo sau e avero ola ia Iesu ma e kapua ia o ia Iesu. E ke maua e le saolokonga.
Po le ala le kau mawhai mai o kangaka kau mawhai e le pekia o e ma kau mawhai koe wa ese o e male o langa ka pua inga o e ka pua i e mo Iesu. La ke fiu e whai e ngaki lako ke le mawhai o mawhai. Ai sea, onga o oe le tangata ua tari tonu i le atua. O oe le tangata ua mau waa le lua maftanga va lata ma le atua. O oe le tangata ua ato toa lo tari tonu. Ma ua e matau i le atua. Ma ua ola Iesu ke wiso i to tonu o lo loto. Amen. O le tangata sa o loto na. Ar mele, wa koe ngofu a kako ma koe whaporonga a kako. Amen. Whaia uma mea ma le sa o loto. Amen. Whai uma mea ma le sa o loto. Ua uma ona wha sa o loto i na ai tātou e le tua. Amen. Galatians 5 verse 1. It says, It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Ke leo kako, le poronga I kongo e kalesia, me mongia. I'm sorry, but it's the truth. Leisi le meo kelenga o ese kangaka mat whaorokanga, onga lea, poronga I ko kongo le ka, kongo roko. Me whai o roko. Yes, it's good. It's good we do things for our church. Ia aua, ia whai ma le alofa. If we can't do it, we can do it. Awange I fosia. Awange I whai ma le poronga. Amen. Ngai ele manga o Iesu ia kako ale whai mai Iesu. Jesus don't want us to carry the slavery. Ele manga o le kua ia kako koe a monga o le poronga. Le ua umanga whaasa o loko e le kua kako. Nga maliu Iesu ke wiso I lunga sa taro ina ia sa o loto o tātou tangata. Amen. Pai mele ia tinei whiro. Paftai mo le upo whamalosi vi ia le li. Paulea o le upo moni tātou te ola ai. Ua uma ona whaasa o lotoina I tātou I le toto. Yes. Amen. Thank you, tinei. Vi ia le tua moni. Ale o maliu Iesu. So o le ala le mea tātou te tau mawhai e toi tātou a mo inga le poronga ua uma o ngā te tongi e le tua I lunga le sātau. Amen. Le mea le ua tele o tangata ua tau le fia I ai ma toi fia o mai te tono le lotu ma o mai te pua I le tua. Ona o le poronga I me whai. Amen. Mena e to tele o tangata ua whai a lātou tapo inga I te tono o lātou whale. Amen. Mi ia le tua. Vi ia le tua pe a whai o nai. Whai a lo tapo inga I te tono o lo whale ma lo a inga. Amen. Awa ne I le o le lotu ma o ese mai ma lotu ngā mai le ngofo le whale. No, that's not right. Might as well just stay in church and carry the burden. Amen. O le ngaluenga le tua. E whai ma le loto ma walano. O le ngaluenga le tua. E whai ma le alofa I tangata o le tua. Aua ne I aise poronga. O leo wa uman whai mai Iesu. Whai mai. Ia tātou tū mau I le saolotonga ua wha saoloto mai ai ke wiso. Ia I tātou. Ai aua ne I toi tō tau fia o tau I le amor poronga. Amen. If we serve God, please. Amen. Let's serve God with the clean heart, with the humble heart.
Amen. Ia tātou ora au auna i le atua. Amen. E le mana o le atua e tātou te nofo poronga ma tātou ora poronga i le whaingo o ngalwenga. No. Ngā a whai o le mea le ngā e manga o ai le atua. Pe ngei le kaimingi, e le ingi whare sā koe kum. Lau kala mara mo. Anga mana o le atua e tātou te poronga le whainga o ngalwenga. Pe ngei le kaimingi wale koe e ngisi koe o ngirok. Pe ngei le kaimingi tele wa kukumu pāpia kukumu whalesiwa mea uma whapenga. Amen. Vi ia le tō. A whai e te ita mai a tau. Le a whiawhine. Whamari atu. O le upomoni. Mai le anganga o le atua. O mea o le tutupu. O mea ro tātou wā aia pēr. A whai e te ita rongo winga. O le mo i le mea o ro tala no atua. I le anganga o le atua. Mai ia te au ia te oi. Le a whiawhine. And I am sorry if I hurt your feelings. Because that is not my intention. Is to hurt your feelings. My job is to come here and spread the true word of God. Amen. Wa o le mea muni ale le tupu. Mena o tau le o intangata le lotu ona o me whai. Ua mamafa me whai o le kalesia. Amen. A o le kalesia ia. E wha maoni le alofa i le atua. Ma alofa i tangata o le atua. E whaia mea uma. Ma le loto mama. Whaia mea uma i le alofa i le kalesia. Amen. Kero. O se kalesia wha manguia na oro e le atua. Pe awa ai mai le atua. E tau solo moa i taitai. O ona ngā rueng. Le loto alofa i tangata. O le kalesia le atua. Amen. Ia le atua. Pe mai Iesu. O mai acha. I o tau o mai acha. O tau uma. O e o tinga inga ma patia ia venga. O au foi e malolo ai o tau. Amen. Me ia o tau. Amo lau amo ma ia o tau wha o ia tia. A wa o au le anga malu ma le loto mawalaro. O na maua le o tau le malolonga mo o tau anganga. Amen. A wa e ave ngo fia la wamo. O la ua venga foi e mama ia. Si. Fina ngalo nao Iesu. O le fina ngalo nao Iesu ina ia tatou maua le ora saoloto. Ia saoloto lo tatou ora au auna i le atua. Aua ne ia ini me whaapongi ti ai ma whaamamafa ai. Ma whaafenga tā ai o tatou ora au auna i le atua. Ma le ora nau e whaile fina ngalo le atua. Amen. Aua fo ine avea tu ina naunga po o tu ina naunga o mata. Ma me tatou te tau mawhai e fosi mea e whaia ni ngalwenga le atua. No. Whaalango lango i le anganga pa i o le atua. Whaalongo i le anganga o le atua le anganga pa i o le atua pa o se mea te tau na whai. Pe o se mea i le te tau na whai. Amen. A wa a tatou whai alo tatou manao. Ono na wa ainga whai tangata. Ona i nā tatou tuea moa i fo i le poronga. Amen. Ai a tatou whaalongolongo i le anganga o le atua. Ma tatou si ta i le musunga o le anganga o le atua. O i nā tatou te wa ai ai. Le whaamanuianga le atua i te tono tatou a inga. Nuu ma e kalesia. Amen. O lea. O a whaapita uli o a pōpua ngā o lo savadia ma oe le nei vai tau. Alu i le atua.
Amen. Alu i le atua e māma ai o tātou avenga. Amen. La foa i le atua. Let him know everything that you need. Plus, we need to have a relationship with Jesus. You need to accept Jesus in your heart. You need to follow God. Follow Jesus. Amen. Don't let this world pull you down. Come to Jesus. It will free your soul. E te maua ele saolotoga. A o foi te me tātou te ui ai whainga tāo leoranga. E whaatasi mai a lea tua i ate oe. E whaamāmā mai a lea tua whainga tā ma pōpuanga. E wa ese lea tua pōpuanga am whainga tāo lo tātou uia. Amen. O tātou whaamalosi nā ili ne fiafi. Amen. O tai lea tua ili upu. Ia, se kou whaikau a kule. Ia, tinei whioro. Malor sa ili le upu le tua lau sunga pastor. Bi ia le tua. Bi ia le alii le upu. E tau longo mai ma. Whamanatu. Ua i whaitotoa le toia fio mai. O le alii tātou. Te le iloa le 5 minute i luma. Atu. Anga leile tua tu mau pera na whaunga. Mo lau sunga. God bless. Bi ia le tua whamanuia le tua. Ia te oe tina. Tinei. Ia. Whamanuia nai tasi. Ia. Talo i le tua ina ia. Penana fo ai atu le manuia ma le malosi. Ia te oe fo i tina. Ia. Whaptai mo le ufa malosi. Ia. Whaptai le manatu mai. Ia. Nei te ua ieni si e. Ti ngā se loto po se fina ngalo pe fesili foi. Ia, o nei tangata ia, whamani atu. Au te marama, au te taritonu, o ia au te iloa fo ilo wha alo alo. Ia te au, ia o auna o se au auna. Ele o au se whaiwhi au bo se situ langa. O au se tangata o te fia fia o te au auna i le tua, ma whaiere fina ngalo le tua. Ia o au foi o se tangata lotu. Ia o au foi o avea ma ki a kongo si o mātou hoi e kalesia. Ia e whaktai tele ia te oele tina. Vi ia whaafo ire vi inga i le tua. Whaktai lau whaatasi mai lunga tātou pokala mai le ngata i leo. Lau whaamalosi mai fo i lunga i le koming i lunga tātou pokala mai lea. Whamanuia tele le tua ia te oele tina po le to fine. Ia male inga. Ia e te tonu o le tātou pokala mai le nai le ne fiafi. Te tonu o whaamanuia umai tātou le ne fiafi le upo le atua. Amen. Ia o le anganga ia tātou maua le whelangolango mai ia tātou maua ia tātou whaamalosi le tasi le upo le atua. Ono le lalolangi le ua tātou ia o se lalolangi whainta. Amen. Ai pape naona tātou mai tātou te pupu lima whaatasi ma tātou whaasoa le upo le atua. E whai mo soani ni awafo ilo tātou wola whaaleanga. Le ngate leo le tātou sa walinga fo i mo le atua. Amen. Pe ona o whai atu o le neipo kalama. Ia o ele te sawe e whaamasino pe tusi se lima. No. Amen. O te sawe ta o atu le alofo Iesu ke viso. Ele matau tia ma le anga le leo le atua. Ma whailoa atu ia. Ile suinga fo i le olanga na sui e le tua le olanga. Amen. Ia ai o le olanga i o tangata. Le pulea o e lau whiwhiringa. O peono fai atua umana au mai e le tua le whiwhiringa. O umana au mai e le tua le aiata tau. Mo oe ai i lau whiwhiringa. So o ai la o le o saua i te whai atu ia te oe se se lau mea ngai whai. Pe tuu no mea ngai whai a sau. No. O rau au nei le tua. Te sau e wha soa. Le alofa ma le anga leo le tua. I le suinga fo i o lo uoranga. E le ngata i leo le upo le tua.
So te leo sa ula e fosi mai oe no. O la u anganga ia tatou maua le whaotanga. I tatou maua le whaotanga le atua. Ia tatou o mai e whainga le a vea tatou ma au auna ma tangata o le atua. O la una na. O sisi a me I peolo o langa le isau pule. Pule lava oe. Pule lava oe. Ai whailo atu ia. O le tala Iesu. Tatou whaalongo so o ia. Walata le fio mai o Iesu. Walata. Leo o tatou wa ai kaua ma mea ua makanga. Ke leo mea sa le mawhaia o ngako wa ai. Leo mawhaia o ngako wa ai. O le ngai whaali mei. Walata le taimi o le atua. Ia ai a fio mai ala Iesu ke viso ma avaturo na au pa ia. Ua iai sa o ngā luenga wa whaia mo oe ma. E o te sau e tāla e atu. Iesu ke viso lo o maua pele awa noa mo oe. Lo o maua pele awa noa mo oe te sau e te. E awelo wola mo le atua. Ma e usitai le atua. Ma whaia le fina ngalo le atua. Ma e tu mau I le atua. Ia awane e toi foi. I mea nei lau langi ma whiwhianga o lau langi. Ia o le pokalama ia. Ai ai se nganga e manu malo mo le atua. Se nganga e tasi e manu malo mo le atua. Ua ai se au ngā o lau tātou pokalama po le nei au au nanga. Ia e vi I ai le atua. O le ia whamanuia le atua I le nea fiafi. Ia vi le atua. God bless tinei. Ia o le tātou pokalama awane ngalo tātou pokalama I le asto nai. Ia ma le sunga ia tala lei mai Amerika Samoa. Ia o ia le o le a papena o le a tautaia le tātou pokalama I le asto nai. Ia pea o atua I le ola ma le malosi ia I le tūlai. E lima I le afiafi po le ono I le afiafi. Ia ingi Amerika ia po le lua po le tolu ena I Amerika Samoa. O le awane I ngalo mai tātou te paalongonongo le upo le atua I le asto nai. Tātou wa ia po le afu I se upo wa umon sa I le rona au ona. E tātou te whaanongo ai ma tātou wa ia po le ale fina ngalo le atua mo I tātou. O le lea ia, nei pō a whaiwai se upo was. Wala avali le nei fiafi. Ia, e malu ia we whale o tau fina ngalo. Ia, e poto altaita. Ia, e selo nātu iama. Ai o lea fina ngalo ai. Ia watu le upo le atua. Ina ia whapenao na ngalue I o tau loto mo tau fina ngalo o lea. O manuia tele le atua I le nei pō. Manuia fo I le aso, toe aso, nei vai aso I fi au mga luenga I le aso a tae au. O lea ia. Paisa o loto e moe Amen. Lea ia tātou whiroa I lungo tātou pokalama I le asto nai. Ia I malesunga ia tala lei. Awangi I ngalo wha mole tātou warm. Wa mole subscribe le tātou YouTube channel. Wa mole ma share le tātou YouTube channel I lungo no platform. So people can go on and subscribe and watch our program. Even on our Facebook. Amen. Fa manuia tele lava le tua ia te o tau o lo ofisa swani ma share le upo le tua ma tātou platform I lungo o tau te penga whailangi. Ia whapena na hoa ia tue le tua manuia se tele mo o tau. Amen. Ia alo tau au au nei po oi ai le I whauma tātou pokalama. Ia I whamanuia atu le po le ne fiafi ia I le pule o tātou pokalama. Le tofine ia fina. Ia, pamanuia le tua ia te oe to fine. Manuia tele nei pō. Ia, whaftai moro no fotalo mo le tātou pokalama. So, God bless you, fina. We love you. Ia, mo I tātou malava o tātou wō, ma inga, ma e o lo o maua lea manoa tātou te mafutai. Mata mai lunga o tātou pokalama I le ngata I lea whaapea au auna le tua. Pamanuia tele le tua I le nea fiafi. Mo o tau, tātou wheloa I le asto nai le tūlai lima, I le asto nai. Mo lo whaala lava in the name of Jesus. God bless. Have a good night.
Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is